Ya ampun Emma, kenapa dilepasin? Upsi, soalnya dia mau ganti kulit kayak snake. Gak boleh gitu lagi ya. Oke, kita tutupin dulu pakai wallpaper. Emma pilih yang pink. Mama lagi ngapain? Tempel ini, hilangin bekas semidano. Mama kok masih sedikit kelihatan black? Jadi kayak ada pulau Indonesia. Iya. Pasti bolong. Aja lah. Ya. Kayak lagi dipinkin. Mama itu kayak lagi di-paint jadi pink, Mami. Mama kalau minta tolong play lagi dong, Mama langsung boleh tidak play lagi dong. Emma selalu dengerin Mama main. Wow, cantik banget Mama. Udah nggak bentol-bentol lagi kan? Iya, tapi Emma mau goldennya pink juga Mama. Hah?